see what's up. We'll see what's up. Tanga ole tini ole vaila ala. Oh shit, dole. Ti fa mo mala ko pese. Na ava I toi ofo. Ang whainga e te o. Ma e tene solo. Ei o se lupe ole aulo. Ia, whaatalo whaatu skei liu tai tu unga rupena malolo fi ta vita whaatalo whaatu. Maria tau whahera, mai awa lau fionga whaatai makuta mai. Violai mataia malo. Liwa aleni whaatalo whaatu. O viola. Matale, sorry, esiala o ai kuringu. Lei wan swanky sa kumaria. Au waa si manu whaatalo whaatu, bala lau tua malo sa kumaria. Te rini pa, lofi ta vita malo. O so sa a maske di udu malo lawa. Se ngali ifu fatu sau tia mai ra ko ul down. Bai va bia la mo pis. Ai uli pa. E ko manu ia no fionga sini lave te vanga ia por sini fo ta ko company malo si. O le Pia Freight Service ya, ngale mala kurunga le tu mbela dili ia sa fa ambor mo sa mo. Tutu no whaatalo whatu sini tai mai malo mawhita mai. Have faith for Mildred Stanley so for Maria. Pizza Beneficio malo so for Maria vau Filippo whaatalo whatu tutu noa malo Lisa. Vai dal babel pisi Tangi malo le ua. Yelu whaatalo whatu mo mafu whaatalo whatu malo mawhita mai. Yeah. Malina she so for Maria what's up with yalo kasi le fai pisinisi fale o tiulo si so le pe I Amsden Road yeah fia toi fa funga fo lo wow Marianne la pola fa talo fa tu misi luki makafi so for Maria ma pola no malo la val ma futa mai mai so masi fa talo fa so karo fa malo yeah o lo mamanu malo Val Philly so for Maria mo leva me la fiafi leva la fiafi yeah Kurowa, dai pe fo ya o merengo ba kwa ngi I kako palmengi hati Sam so fu mania TP I know malo pira lem Sam so fu mania so fali tu au Simona fenu mia I malo fo fonga urungia fatalo fatu George tau fali Filippo malo Mary Sefo Erolina Yosefo malo Elia so fu mania o tinelu Apolonga peta fui maono malo. Okay, pole telefon sini. Okay, pole me sigi ang okay va kum kwa ide malo lo le running or pisingis malo ka ku. We need more people like you ile tatu ni atunu. O le me ke va ke lo sausi. Pol pe o me ai pol me nga mo inga me nga ilo lo pisingis po e ko fainga. Ya malo tau tu atunu. Erika fo mu la fatalo fatu. Tayono fainu malo. Messi I o pelo malo fa tain ba futa mai. Freda and Fia tasi polota I vau so fu Maria atapana sautia malo. JSJ team fatalo fatu tasi again polata I vau malo ma futa mai. Ia sinai tafu tafau malo Susan yanga kidera ai. Ia ola tato se Maria Simoti fatalo fatu pea lua pu malo pap ngasio kalau fai lau fionga arupe matasila. Ia Rufi Josefo leutu malau o te tali tono o le tofa fine lea ia por tau sala fu lea e pe sa o pe leutu malau sa fainga luenga I le TV sa mboa po o lea lala pe o te makle mai mo mistro fine lea masi male ainga li fo ia fa ftai ma fu te mai EU Jerry so I fu manuia suli ai turu malo
tapu so le mai ava so fu mo fa tala fatu alo lava e rika fa muina fa tala fatu ia la ka kose ka mo to uma si tia lua tia tama pangalilo Samuelu to banga fa tala fatu o ia fitu masina e te wati fa lava au malo la ka kose sini va sai fela ka fasi si tau sala so matu tu malo vaile i malo ui sa pesa mino filia fa tala fatu ka lo fa avele sa nele alo sai pele manta e sau en tina sa lima malo sala asi toma malo fa tai mafuta mo la ka kose e lo o malo se la ia fa filo ia tu ne fiafi ile tu ne vai o po o le la kale ko ku waka ile se fulu tasi ya ma tu ni sila o ile not too bad o ko ku waka sulu sorry ai ia fa filo ia tu ne tu la le fiafi sa mo ia io na tupu mo na ia io papa tu loto mo pai le solo ele ma fai se upu mo maunga io na to fa la lanu ia peto ya uta fili fo le tulanga fo ipa ifa ta to Samoa mai la vai mangwa tele se pa ia mangwa iti fa ta lo fa tu pito le sala le ia i pio fo tala le pole pai sala tala le malo se fu man bia ta lo fa tu ne fiafi ia pe io Samoa o le ale o yes tala ta na fa pa ia tu ia ma mesiana ia ta tu a matina matutua ma lo se fu man bia ona o le vala fiafi o le ka ko se ia o le nia fiafi fa ke mo e va pena ita tu fasisilanga a ko ve halu e ta ua yo nei fasisilanga ia mo le va ya so nei nei fa mo fe ma tu le fa no so nei fasisilanga mo ia pe fa va ve atu o le aso sa nei ta ona tu fa mana tu atu o le fa ye fono ale ai ngol fast au kilani maftanga le fast nei au kilani le fa ka ko fongo ile out ia ele tu la fa ile fiafi ia fiatu mtalatu au ia tatu fon masani au de ngalo la lima tala felo ia mal komiti ia mal pa ia maulunga fo ia tatu ainga ia fa pe fo ini si fia le stala ia pe fi fa tau so mitia fo fast o lo hava no nei ia tulanga fo i ID si sa fa atali ia fiatu mtalatu au e fo manuia le fionga pali Marilyn talo fa ti la fionga ia po fo to fini ia na o le memo muanga fo kanga o kilani ia la sanei lo na lua o le sfaraile la stol tasi o ke topa which is mas o le vai aso fo o le a toa wa ana family siva yo le siva nei sa tu e fai ia ala fa pupu aku o a toa ana le moenga mo fari ia le fai fa mo le Manhattan to Sambau Function Center iwa fa tasi a Dominion Road Mount Rushmore ia e luas puta la lu fale ma wa sa pase fulu tala ma wa le ro fish e lima tala fa so ta ia Betsy a me riva ile olo fitu tolu fa tasi iwa fa o iwa ia po le fion foi a salata no basa tia ile olo tasi fa iwa tasi o lima ia tatu fa mo le fa vaso fo a toa ana no fa li i malu moenga ia e mase lava sui lango fo la ingol fast wa o fa mo le sa tu e fion mai le fion al minister ia pita ia ia o le ava no mai le la boto sui ile ngor siva o le fa fa mo ale a inga Wellington a inga fast ia le tau sala nei le se ul fale o le astona nei o le fa tu fa mo ia le venue le wailunga o le Rico Sports Center Fraser Park Evelyn a matel fulu tai auto fa mo ia tau au mai sau tai mo tatu lunch for after please bring your plates to share thank you tai fono malala wa fono le fionga pesta ya feta malako komiti ia fe ko fa mo le Wellington elenga ole ai ngol fast o lo tatala le vano mo ila to fu i le stala le mamalo so tatu tunu Wellington ma pitunu la tala Lavin ma pikongu uma e po rua fe ko fa mo e fa po si pala fu le te fio tu lava o e fa lo sa anga ia pe sko ngai bai po bo activities ngai pe ngiru e pe ia fio to fio la committee ia ma fa sa le scala o le fono ale la fa fo le fono ale maftanga o le fast fa le la time sa mata ia o lo ia il maftanga po sa pora sa le fast a sa matau le tu malo sa matau ma fa la tai e fa ia le tu funtanga ile sa nei ia ile tu sa mau Manhattan ile fa ile fiafi ia o ngau le wa misi ke kia le ngu mela la fionga ia la fono
ia fe to fa mo mo ia o to umo tupu mata mali fo o le fio anga o sa ma tau falla tai ia o ko sa pora sal fast e kilangi ia e to fa mo mo to malanga e o sisinga fu e sa mo o kem sal kasile me le whatsapp ke umo ele telo mafutanga makurupo le fast i tunu i fafo o lele kau fai fo lele kau fai fai sia so kasi kau fai malanga uma ya sa pora si Samoa ina ia i mo sistem tasi a wo be nice pa fa pe o uma ia Sydney ya mafukanga uma ma Amerika wa to tuila kau ke si Singapore ia nga fai ale le parade fo lele a kwale e mafukanga i malako si Singapore so you can go and fai fo nga fai se to tara fa wala ya fai ar ko mafukanga au ko ia pe au ko mafukanga fast ia fai la sa vale si Singapore a wai le tapin pena mamau o ke rola yo tulanga le wai fa mo boy al mafutanga sam sam fa la tai ia o salo foi Makanya. Ya, mai tau tua na fo ya. Ma ia fo kuanga leo sa kua ya afa pe fo fa inka ko sapa. Si ka fo fa le sapa ka ko sipa. Ele fa pe mana o lus futala. Ai fi wa so leo kanga kasit fa si Mai fa le ka ko meli ku pe va me. Solis. Nanga sao. E sa ori. Solo le mere ia fa mai e lus fut e kele me lus futala le fa le ko fa ko si fa sala. Luas suka la le fa mawar sa pasputala mawar ka ri makala so la ka ke aya ku nga ku kamba mga ngimyo ka mako ai pa nga ka sia se ya pe lu nga fasi ala nguki ko kong fai fo la le sapa uni o so ma fa fa nga o ka nga ka o nga ngale o ku siva le yo la fo yo to nei tamba na tina matu fai le kale fa kele le mo fai kale ma mo fa kele ai le fa pe fa ku mu pa ke ka mang yang me fo ye nga pa ula me mo fa pe ai o la sapa ya longo winga la e ke la bia Sidanga e mafi e kere ka ko nga mera e fia ke fa mai pe e o loi lo me foi ke fa pe ya asu e wale au nga e le wo popo foi o nga vai ke mingi fu ore sa pa sfuta la e le ko mau fu sfuta la fai fa le ka ko ya nga mal matu fono le matu e kilani le wo mo fa mna tu atu la sane i ukar kala pole o le fa le fiafi e tera na mta upo ke lo a makainga race ya kulang funi po hani me te mana e fai ya makako aitis mo kulanga uma ya malau lima tala wone ngalo ya ka ko fo ya kulea le siva henga lia uma weling konge maftanga falla tai ya le uma siva to ana ko e kasia ko ya o fo le sile misia ke ya bo misi se siva le ya ole ala ku ka ko o lo ava no pele o nanga tatu tu sa mau mo so mo fa mo mo ya langa wa vai for kain o lo moa mai al taimi nei wa makanga fully booked mo ngai kau fa ngol kau sanga pai poi ponga e me sa me foi graduation wedding so sko nga mea ma liu ia ma me foi maftanga reunion e ainga o lo ava no pe o lo ia le tatu le o nanga tatu tu sa mau e tu langa le venue e le pa e mo foi nga ke tara tu ta maftanga ia e foi fa ile tu sa mau band e tau tuina no malo se tatu tu fa so ta ngalo ya lu me ngalo ko ku i ya ole onanga po i fa mali lo tu ya e tau tuina no malo se tatu tu no mala ko fa le lo take away ngala Marilyn ya nga ia male tatu be afraid ka pa wale o ka ko ile ke ko sisila mar company dia le wai ole Apia Freight Service Limited ia le la ka ku mila o lua tasi lima i vaono tasi fa ole onanga ria e nga ka ko i polu e mau fo na so angi ya longa kukuila ya tato ya mrixamo e o foi toke la ia manga ai avela pusa ki diva ka usala fai e ma fai lava na ia e ka ua fa ka ngola onanga ye mau tau pa tau mo fie fa so ta i lau lava ngana ma fai nga piki a kurpusa fale ma fai fo inga ave uta il melo ye le ofisa ye mata tau fo le inga luenga fa vai taimi nei usila ye lo tele no ba to malanga tu ye ka ko a pia freight la lo ye me sana i tu pu mata mari ya lo mtam fa na so ta tu ule mo inga luenga fa vai taimi a le la fa pe wa manga a sa pusa me se lo la ka makisi masi ia mo nai ma tu fu mana ai nga sa mo yo le ona ngala le me fai nga la ku lo mai ya pe ping ya ko pusa wa ko kilo ko yang avelo le sa mo fa marina e me o se wa nanga ile ia ila ba se fa le tonu talu ona le pe yo le sia wa nga folinga o ke le po fe ile ku la be ka wa ko o le li sa ma ko ve pas
e sa fai mai la freight mo long ko e fo lai mo la fa le container a baking pusanga ka sa mole I think last year fiu a inga fa akari la ku container le po fiu a be pusangi a ka pe u ma fa lo ku mbelo si fi puspe a so e me ngai so se me ka ke musu so nga fa ai lo fo le ai lo ni au nga fa pe ka ke lo a e le fa pe ka fe le nga fa me le ba ku o nga o ke le lo pe le o mangkua o ke le fi me lo meta ale la kwa pa wale le meta le wo ka ngo fa sala la ngo ka ku kula ono le mafuanga lo wa mai fu la fa meta aba aila isha uso ya pale ale umar fa meta le ure pa e le ko fa sala wo ka meta ko si sile mana kare ko vai ma ka kare o pale ale ki o ka ngakare wo ngos ko usanga a ko ai mai le maku le ko kala vo wa si o le numero o fata si ono fata si fitu fitas se umba ba kurunga ya o nga mai fa mai kari ko mo ba ku lola metale e mai fo lo va yasu wa le ko ki nga u kuri fa ku ya la fa ka ila e manga ku o ke le fa o ma le fa la kala a fa pe o le fa la meta ye e mari o ke le fa ka nga fa ka le meta I o nga o I don't have to explain my ai we are reasons wa lang fa sala wa ko si soria ya ono se wo fo ya mato ai ngol fast ni akilan ye mo sta mari fo ele le mafka nga ko kikia kumbul pecha ale uso ya palemia ika ko like o to ye fa me si ko pisi a ro ke va ku ko Facebook ele ko ke se ngala pisi ye ka ki o ya fa penga e se longa bo va ya ko ka ngo si ala pisi ko fo si ala pisi e di fa pere anga le ro o ka ngo si ala pisi ba ku ngai e se a me la ka ngo si ngola pisi a ke fa mole mai ka ngo check mai ya oh hell no e di fa penga fa ngolo la ngala la yuma ya ele ya e uma ya ka ko pisi fa nga ai musu sia yo ke musu fo sia longo inga la ka le pisi ka ko le fo ka si pisi longo inga e o lol pa inga iwa o ya e fa ko ha e ro ka ko pisi e fa penga fa ngolo mea ai mana o e sia la pese wa me foi manga ya ino o kanga ka pese uma e te mana o la pese ya ye lo me kanga ka me sia ma ko le fo ka si pese e ke manga fu le ki lo me kanga ka buja e lo ka le pese no is something different e ke le foi ya mo pio le kwa fo fa pena uma o to le fo ko ye na ta mari wo le fa a o ele ke fo le fo ka si lo au pese a le ke vinga mai ke tu lo te tala mal fa alo la ngai ka nga ka wong fu ko an friend mai ya wo fiu lo sen me la ko pese le ka ku ngi ke ko an friend mai ya ia pa vai o si tangi e le fa penga le ngolo manga o sen bia nga sa la ia e ka fa afea a mana o si vai foi lai lo fa pa le mi wa ko ki ki ale mi si le po si si uso ya pa le mi e u ya ma si mi o lo ke vai ko lai work a ko vai yo pa le mi wo se fu ro va ku pe ya le fu ka le fu fa dongo inga e ka nga ya le meta le ala la fa ka ia o tulanga na male tato tu sa mau mal ka ko company dia ia ole company maliu ale funeral service ia le tato affordable funeral service I ben miua ia le tamari I foi me le mo fa ka ko pe me le sa ngor ngumila ia le onanga nga ngalo ka nga kai ngor kuko ia le lato o nanga ia fo sani fo no malu se tato tunu mai lava le fale mai maota se ia o lava tulanga to sa ninga e a tu mo le o nanga fu ia nei foi tupu matamari se tato tunu la ka ko se ia mai al fon tanga al par mingi ngi yasu o ke fainga luenga fa ko e se lo mi mika ai fa apia pa se po le mo ke aka ai fa apia po le ali me fu le po kapung ol ma ko ma nga ya fon ka nga ya le wo ke msalo ta ya ele yeso ma fa o le va vele o le ava vele ka lo kupe nga o no le me ma nga ye le asu mai nga ngafi manga ngei ole ma nga ye o fa so lo ngar fongo ko ye ya me ya o maka ko kala ngoi me ma sang yang ka ko lo I upu fela fo mai ele fu pal mini mai le fu fa fonga le tunu e ole a vele graded mal fa fitai e mua a vele fa fikai ile fionga fong fitalai o le wo tilo mai yang ngafi manga ngei ole ma nga yo le awala le fa nga e sui lang le fast mo ya ai ma se le fionga fong fitalai ma sui fong fitalai kusele payas le fong fitalai e fa alo I le malo e fa alo ya tula e pa vai foi ya kula e pa e ma ko fa alangi le ave e fa mamar
ia tu lai mai ala mo fionga ta o le tu ngai ia o fo se ta se tu taia o le pale mini mga ko e sia me ya ka ko pika keika paro i o le ala fo ile nga le e masolo nga le fainga fongo ono le o le fa tau tanga e kasi fong fe kala ye ya ka mi fui masangi ke ko ku fo lunga le ku ia ko pulo fa tai le atua ia ro fangia le akua ia makua i fo wa ia kule le to fa uku mai le langi le ko fa ia fa tino i fo yo tiu te mo faiva ia il pale mene mai so lo sui lo so atau le fionga ia fa masanga ma ngai akiri kusa makua yo fia wa ia ka ke mika i fo ile ka i ka ka sa mo e ka ke fia ila ka mai ka wa le ai ma se me ka fa le kong a le manino fo ia a o nga ngu a sa ngo mai le fionga fo feta la i ka ngo ka fa magingo se makau o le ala fo ile fa ngo fi le fo ia di ia le ri a wane i ka ko fa pe wa ma e mo se vi ngo se si le ai fa fo i le vi inga ile atua wa ia fa nga ina ia ka ko uma tanga ta vale i kulo ile fa provoka fa nga ina ile atua ta to so se va inga ia le ala o ke misalo sa fa inga wenga ia pesa mai mo mai fo i mo ta malawa po lau fa atu anga po fia lava se po lunga pa lele sami di ia le ri ma ko i koro pulo ia fa foi ina fo ile fionga fo fa ka ki mika ko ia e sa ole upu fo li ia vai de se la pe fa ko fia fa le ari di fo de ai o ke mika langa ka ko su langa fast ia ma simia ka ko sa mo e se ma ngai vai ku fo ka ngal pale menge so lunga le le uma ia lo na lua ia le upu le ngu fa ko ngalela e le nga orki amasa wi pe ka e pe fo ka ka fa ko ia e tolo pulo ia fionga i sui pale mia le fionga ia to lupe ia ma le fionga ia mo pola na rosa ale morio ia ma fo fa to lupe po o le semo ese le manga ia fa ko anga ese le manga ia fa ko anga ke vai e ga maka merka ia ia ko si dei nga ku ai lunga ko fare ngo makua lu ro mara avangi kinga ko fa was sweet avangi nga ping ia ko fare ngo makua ava ari ka foi mangi ava ka foi mangi ia wa pe o suisi dia la vangi o suisi dia la vale e ka ke no le ia ka foi so le pe lu ngo la vangi kingi fo le kulo foi mamalo o sui o palmini fa ko renga nga ku ko ale mo por kiki wai lo ale le si me fa ngai le sia a va nga pa ku no ku da e pa ku no fo ko ku no fia be ku ai ke lo fa fe kai le di bo va ai le e maka o kia le sole o ka nga kai ko lo le ke va ai wo pe sole pe ko fa fo wina le so i fo pe o kala bo o la fionga il pale mia ma le to fai ngo matua la ngare ia ka ngo vai ko nga ia o le asinga al pale mene ni sila pe ia ke le pole green ia male meia wellington ngo vai ko nga le fai mele asinga po nga ka le sia mangi so le ma ko kala vo wa ko kala vo la fionga al pale mia tala vo le to fai ngo matua ino le power le leo ia fa kai power la ka kala fa kai le isu ia ma lo fo ia okay lo wa leva na ta pena ia vai le fo le pale mingi a o le aso ngi mo leva ka pinga i o kai au e mo miki pe o po foi la uma o aso fa pinga i o le aso sa mo miki i foi la uma la ngo fo merko inga i kuanga nga kula ia nga ko fari ngo makua ia di ia le ku fa kai kele ya o ko ia na te faia ia ai ia o ko lorka po inga la ku ia esil mata ngo fifo i o to faiva fa al palmene ia fa penga fo le kuanga esele mea ngo kilo ye e ui lava sa ye upuna la lafo bo hale mea e man ko fere ka ko kala nga pongo kan foi posta ku kai au o upu lava nei nga ka ko roi lafo ai peta yani o le fa alo yo sui el fast a ko vai foi la unga uma sui o sui mamalo o le fast ye manga sui foi le ai de ku mai ko o wa se fa pe mai la o fionga ta ile tu ngai ia o se toi utai ia wa upua ia
la fia whaalongo mai ai, wa fiu la kau, ka mawhai lele mga e whaakupu se vesi, o la e sau ale kari, e sau ai ko a fine mumia uma. Ia, o ailan poponga mai ngai, la e kau whai au haku, la e popo le mu mai ai kari a sui palmia ia fionga fo il minstau tupe, ia mala fionga il minstau ngā luenga tele malo, ia po la fionga fo i mako ai seki e lore me fela kala. Na ulo inga e whapere sau noa ngā frontoi, ma kufo fonko ko masangi o le lo ia. E po ko a fonko e whai anga kala. Nga ulo inga foi, o le alaku i limongi anga le la. Ui, kakuloa uma. Nga tato i loa uma o le alwaku le alaku i limongi. O le whai nga foi, o le kala ngoa lava lea. Alal me nga kupu. Ia, e o foi lalko inga kula epa. Bo fiutu la epa e tamu whai. Parai, ai rei whai al talo le tupe, langa kula epa la i kokongu. Wala iko ia le sunga ya tu la ipai kongo talo tupe. E komite le tupe so e fako nga umanga taipo lo komite le kupe ko fa e amele pia la i fu mele fu sa fa pito ma i la kai fongo ai ke pe ya o ke le o lo po le tai fongo komite le kupe por sui fongo fe kalai. Ai ko adima i le fast. Ya to fa le piki mele kule e la matu la epa. E o mai la fa kala ngoa le fa kang fa rola talo tupe ngi mangafi. E o mai whakalangoa, ua lewa ngala koiloa, o lai o keiri kala kupe. Wa a vai ko mai ka ua le sau noa ngā le sunga atu la e panei al whai unga. Wa ngā o ngā mai a fu lele ka ma whai stir something. Ia wa winga masangi al whainga kala kupe. E fko a mai a whai mai ruma, ia wa lewa ngala koa. Wa lewa ntala noa ina i tua. Wa e whai whai lako pre-sitting ai le whai whonga pale mingi. Me masangi a, e kala ngoa lai kua, whako a mai i. E ngā o ngā mai a lai ruma. Ia ko fa lunga ko kala ngo me fo ya to ina o aso la nga o le lo le ko o ko le kasi va fia a la bonga loa por kala kupe etso la okay ia e la tanga matala o tala sa ka ko make yanga kupu na sa or ka ko make estio mai o ke fa ko uma le pa ingangi o le leo lava le ka ke la ngonga ko ngol palmingi le i kakiro whaleanga, o le leo lava lea, they will always mention, o le tuar fast, manai minsta, masui minsta, ma whaipure, e fau, ea, ka ko vaila ka whai mombolang kalang lela, o le, tu tau whanua al mare tua, ia po le fiong whai aluau, lalang kalang whai, si a wadi ie, le whai kau vesi el meanga lela, le lalal mela tupu, ia le ngai uanga lau vale, mei tangata i tono pal mini, o au lau, o le fa mai uma ko le o lo au a ke lo la maki no o la maki le ke fa o la maki o ri mungi because a ko vai ngir kai mi nga pu e mai le aka o la aka la sa ngo mai lo au a la e fa mai er ka la fon ko ia mangu ia la la ngonga ai o so mai fo i la fa ka fa pepe pari mungi ai unga la le turning ai le kema ia o le la la ngonga o le leo pe se leo fo le ia pa o kau kere ilo, ai wha stai fong talai, ia o lewa o ia riso su e ngā le whionga fong talai fo. Ia male fono, ai o ke iloa, ele o se wa ainga le mawhau fau tere le sila mal wha fonga le atunu, o anga ngafi, vai fo pia mele o whakoi, e mua pe pese mai wa fifefe me mangiki kingo pe awa ailunga re inka ngiki. I lengu ka wha fonga ngafi, ia leo o ngeifa mai o i e raku wai, ale solo mua mai i e leo se taimi mo mo leo pala o kele fako o limongi ma ko foi ngala la vale limongi o ile fono le nga fai aka apelo pala bengi na la de nga fai foi langa kale kung le bla vale ile sunga ya maululo tavita le fora ko fai i bo masangi e o foi lai u leo foi pe a fai sa no nga ile mamalu le e mamalu foi de la fako e ya kai me kongi mai upu foi ia nga o le sika nga kang failang kalangi. O le sika kalang failang kalangi i kongol palimi. E maana ia kang karkalang ngoat. Fai mai. Fai mai kalari mbongi ngi o malanga la unga. Ia fa manuia atu le. Ai, fa manuia atu fo inai sui fato au fale mai mota. Kari kong me o kong. E always ai mense langa kak fo pa inga karuat. Sala lafo fo ia masina lupe e nisi fo ia ia mako foi pule merea sala lafo fo i ia kere ka kere o ko le fu sa ngotu la e pande se upu
ai ko fa pe kai nga ka ko lo kupu o le mere mana ye ai le kupu nga ka ko lo le ya upu ye la ke la fo o le ale upu na fai fa mai ye o le mere sa no ye le su ya su pa bien mal mi sta tupe e ke lua kala ngoa e ke lua le mala mala mai ma nga ya ka le to rupi o tari nei o ke le ko i kai ka ilo ya o ko o langa o ke lua o makwa mala mala male leia minsta o minska fo ma sui fo o pal meni le kengi sui ma malu o pal meni wala ko lo u male mele la tu putono pal meni o ko nga nga la vale le la fa nga e alu wa le ku fa lo ye fo la pure le o sa kil fa pe fo a o le manga ya ko ko lo lo fionga i lo fionga sui pal mia uma di ia le ri se fa fe kai ka pinga ia la nga bo o le mea ia a ka ngoale atu ai wha a upenga ka ngaka. Sa iei le mangaku fu ile le wha pia ale maanga ia. O le lava o le mala malama mai wha ato atoa. Whaftai toi lupe, whaftai ia mulpola, i whaftai fo masui ia miska fu le ia. Wai sa i fo tai min tula i masina lupe. Fionga le atoa bao, sa i fo kai minga kura ia ia, le fionga le ai fo ia paunga. Oi fo le wha, tu mata bui. Ia sai for kai mi kula ia fionga ia pesora ia pulu ia ai fa ka kele nga ruinga yo kero kai ale la kula la amakal komiki so talo stofi as fala ide ia longo winga e lo peke o pasi ka kala kupi ia bi ia le li a war ba so fona so to fu ka wanga pasi before the 30th so vi ia le li ke lo foi la wo vai fa a ngas e fiwe koso ia wa ka va ia kwa male lo fa fo le sunga tu la e pa makuas ko inga o le ko kusal malosi la ke ilo akulonga nga ya ke ilo ke mi fela sa uanga o le la val malosi walu laso e fa penga fo la fionga sa fa pito ka ke ba ya kwa ai o ngo lost dangi ai ko bo fiwa ka ma fai fa pa le ngilo ma fo sa uanga la fionga sa fa pito o ni sa uanga fa ka nga malam la mai si ya ka ilo ya ko ya wa ye lo tanga to ta so kilo fa ko kilo fa la nga ai ese lo no e leo se sauanga foi fa pe straightforward ma e pe ka amilo e fongo e kwa ele lo pole a ango ko ngul mela e ia o matu tua nga ke va ia kwa ia le ko kusal malosi o la ka ku wola e oko me nga ku pu kong i to tono le fono mele ko ro puro ke ka ngari la mo foi nga ruinga se le fet le mela yo fongo ko o ke re ka foi ya fongo ko la ka ku mo me fongo ko o le mea foi le e mango foi o sanguanga ia fon ko e sangua fa alo ia e po le ase me le mango foi le kala le tinu o ko manga kua le fa ia kwa la ki u ngau le e wis ala fi ngau ma ia fon ko pa inga ka le nga fa kulo ala ki e valu se foru milionga ngau nga ngau ni fa le ile video se mo la kon ko so po menom fon ko o ia le leila e ki nganga fa ko mai o ai tala fu ala fa ko ki o le ngau nga ko va ai la popo nga bu popo ko ka wika ka maro yo fa ali mu e ver po nga ka maro le mai de kai pire ga sorry e de ga se fa ko anga e se mo ka ko ya te peto ma ko po fa le ya ko o le ka ko ra fon ko fa mai ka la fon ko o le tele o tala fon to fa mai fa mai fongo ko ele o se mele le sa no fo tula epa foi mai ele o se mele le mele faste foi o songa ko kongi o ka lafu e mo ya a ko foi vai sa nga ku epa foi mai o le to anga o le fast ma le sa lalo ai ta lafu ele le mo sa mo fa ko fa anu le sa mo se me fa pe ka mo va ko o ka ngaka o le makua i poro kiki ai nga saola ya sola a le kai mi se pe o le a o le sida la ku i o fesi mea la fa ya kule o la fa ya kule o la fa ya kule le kalo le kupe o pa u la lo ai ta la ona o le o le to ninga mai le fast lu ha fe lu tas so la ku nga ka maro fa mai i o mata u pule a ele to anga tongi ta la fe le mo sa mo a ka fa funga la le reason la mai ma kwa le make sense ia ko fai fo skala o kala ia o fon ko le la ka ko mo fon ko fe mai ia
le la fai lo tu malo e le se 2 miliona e le se 2 miliona e le se fanga ngi lanja ka maiki o le mo mai asu ngui mai ma le ka wala ko manga ko o la fika fa pe o le vaenga le la ko bo le kile o kai me ka ngo fa mai o fast food sanga i no fia me ti mention le uminga yai fa pe na futu la epa e fa pe nga fo di mongi e fa pe nga fo fon koi o le mea le la ke ka o mo lefa e fa pe nga fo la le sa unoanga le fionga ya lo au o sa wa fa mai o ma to yo to in ol palmeni o fa pe nga ia o le sira kala fon ko nga mako ma di le o le mole o le tei po ingo kala o kupe o le tala o le tupe fa au o lo fai mai o le kupe le o le tala o le tupe a fia me na ku so kala o kupe o le fa au e ma ko le wingo kala le fast fa au le hanga o polo ke ki nga sa ua fe malkasi o polo ke ki le fast e ui la vala e se singa e le ma fainga ngi fa kasi le fa au ala ka ma fai ya ka mai o polo o le pa ke ki fia me fa ku lo ma na rosa o nga fenga fo la pa le minge ala fi nga ma ya fa ku lo ma na rosa mbul polo e le lola afa e lo penga tei po fa fo pa bo ka wika fo koi o mai ya langa e ser menga kirkir mai ya ko fa fo ngai e mari e le leia le sila in fa fo ngai e se ilo ti ka ko kilo i ma ka ngoi value le tu langa la wo ye fo le fa penga ina ile atua ia o sui mamaru fo e pale mene ya me se lava na sui ngai o ka wika ka maru vai Io e mal foi por si fia. Ora tala tu pe, ora fai nga malo le un vai at. Sa por si al monta. O ale se, ele pasia. Ele pasia. Mas tu la ganda. Ela sa por si. Sa pai tau yai. Ia, sa pai tau yai. Malia ke lore su se era de man se pita o le pe ala se es ia se tu ma mi sta tu pe. Ia, o fio al fon pe tala. Ita o pe fa malito. Ida ma se singa fa alongo ile. Salo patsa wa tupe. Ole ke dai loi ngala penga fola I fafo aku ole. Pale mende yes. Oi dai ole ai. No vio ma. Ole ma tupe. Ole tala tupe. Foi ngala malu vai fa ta otto lo wa fono. Tu fu mata tu ko. Sa foi ta oi foi. No ke ma fe mo chalai. Ele pasia. O me alo. Ele pasia. Fola I tu mat pale mende. Ele ai ma se vai no a tala tala tupe. what did we do Ele fola I e no le muke akai o ke fai a ko le manga yo le popo nga le bo fa foi e yo ringa le ke amasau e pe ka ngaka e nga ko atu mai mo le fo nga fa fe ko ai mai e muri pola na rosa ma te lupe anga le la ka ya wa ia ma si ku le mua fo le te lupe pe fa le yango o ma ko I ma wa kai ya ia yo o me le kelo me le fon ko nga le ko pingi mai sa fa aku pingi mai ia le fo nga failanga kala fai mai ia o so mai lo o lai ia le wo mo fon ko la ka ko me ia ri mon nga ia le ala kasi nga ka nga maku I mafakia nga le fia asaku maku ko ka malo mai no fo ma fa pa we tolu tusi nga e tolu to inga tusi e le tusi na ta o le tusi o le no fa ta wo tusi le o le e fu ya ringo le kusi hallo lo nga ho o le mere nga fa ko lo ya mu pola na rosa wo e ka la fu mai na tu la I mele ja pipi le se e ta la fu na misi le se ka la e ka ke fa longa ku lo o mi le mai bo kai do le ya le mu pola o te lupe nga te le me fo le mai kwa la ngunga ko si pika I va pe I va wo me fo fkalai ya fa ma lu atu le su yo le tu lai mai le ya ku ma le la fa ku nga rosa le fo nga mu pola o le na fa ya su nga ka mi miska ma ku e sala mala ma mu pola ana rosa la nga le sa miska kupi ale ka o mai longa lu spu ka usanga ai le miska ele miska o le la so ma ro fa mai le se ta la fu
Anganga fai aku amul pola na rusa. Na amata marito ai karafu le kasi iwa iwa iwa. Ngai whako ako kongi re. Kasi iwa 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 whako ako kongi. O langa ia, e whameka maro, io meanga, o kai merko viki. O kai merko viki. Renga lainga e rei pure sa mo meanga whameka. A renga sa fora ma whamei e rei misi. A ka ure rei misi. Longo inga rei misi. A lafi ako pula na rosa. E rei ai. Ia kua kura me mato rupe. Me ko rupe. Ana re lei. E rei sa i whare tonu. A re kau kei roa uma. E o atu le maro. Ua tasi point two ea. Bidionga. Le ai karafu. Le ranga ko kongi mere fast pa uma ilalo le vapse lau e pero ufikse lau. A le whamei le mo sa mo. Whamei le mo sa mo so le maadi o kanga. O le mkwa maadi angarela. Poponga. Le alanga oso maro makura e pa whamai. O le mele sa unoa Yesu pa le mia mal minsta. Ia le te lua tala noa ni me te lua le mala mai mangkua. La po sa ko inga sumu i mai. Ba lala maua. Lala maua. Oso maro makamara. Whamai o mea nei o long. Ne ia period o mea o long. Le e long la ia li mikir kurui. Whakula maput pola na rosa. O le ia wha mau en whai. O ke whawhekai ral fong whekalai ngā oso mara fong whekalai wha mai tuloa. Mai ia e mawhaina a mai wha mau maunga. E a maina a mai wha mau maunga. Oso mai roma kura ipa. A ko ore le ia ko ke wa ai. You know. Ngā oso matu la ipa wha mai. A wha apea la. A wha apea la. I or kalangari mongi wha mea luafis furu wono. A re fai mai ia le kala pulpola na rosa. O luafis o le kasi iwa iwa. Le ngā, ia, maybe sa sega. Ngā kula i matu lepa wha mai. O le mele o tatu la ia tuai. A wha apea la li potina. Ia, lono ina o tala tupere. Lono inga la. O me pepelo me ia mai kongi. E siare mere kala ngoa. O lo kala ngokuna e par kala kupere teipo. A lai wha makala mo pulpola ana rosa. Le mere foi mai ri mongi kalungkula mere ja pipi. E re misi se pei mingi. O kumako. E ngā whakol kamaro. Me reinga. Ngā misi o ngā koviki. Ia e li whapenga ti whaot pe. Sorry. Ai a wha alongo la iere kungu. Nei tangata fu i e le folo kere polkiki. Ia lea lai maa sa le ia. Tasi vai le luafis pulwono. Ne moa mai. Nanga loke ua kere pe pai ku whasa ngai maa. Ia bo le doa po pwede menga. Ia. Di ia le ia mau kai aku fiu la fa yaku sau lo marka malo o mela len fiu ngo fia kala ngo me fiu mele hyper inflation o le mana ia o melia la nga kasi le mele fa le ai o ia uro wa sui mama e o fa di mongere pe sa kala ai o sau no anga fa pia e fa ngo fie na ta ina fa ai amata wo fa funga le tu manga ko e ke le koe kau walo te a onga o mea e o fai ko kongo ngi sila inga ruenga. Ai alu fai sau kospe fai training e o ale pasi. E o ale pasi, ai alu ke ave pasi e fai training. E o fo i so se ngā ruenga inge e fai training. Pe o a popo o ele ke alu e fai se mea fo lele e fai uma training. E o ala i mea ia. Sau ka māloa pe se mea fo lele ta umai a Samoa. Pa ia, o fai ngā wha vai ala vai ale japipi. Le ngā mai e pore japipi, ala koe kakeiro uma. Ua fast food tau sanga o le ka fa pe mai o fa fa vai me le chapi pi le fo le fast ku mai ro lunga stu fa mai e me le no fa ya tuai me le te tu le tanga fa nga wenga nga ya ku e ku ko rupe ya tu la ya tuai le ai se nga fa la vea fo le sa no nga malo ta ele tu nga ya ai o me fi fa ilo atu ya na mato tu la i mai ai le ai ya ma se si o tu ai sa ele ai ama se si waturia ia se vanga na ai wo umar konkalaki ia na fai fo ile o process masani e ma fai na toi aparai ba vai de ese le piu o kala ngoa mama mar ko nga kala ngoa le e par fa sa pasui mai ai pisen e de kala ngoa le issue o la kala ngoa fa pe ko singa ko le fu ba ia kanga a pe sa le ya lo ku ale ku la ku fas le fa ko afia ko su piku aso ele ma se si waturia ele ai ma se si waturia ale wa sau ngo fa mai tang fai o wa tu dia tanga ta mai ma e ko le nga pinga ko rupe ngo foi la ya ko so me ka ma wa va tu tanga ta to wa hinga to wo e nga fa ko to rupe te man tu na ya man ko ko rupe sa si o nga da ma ka nga ma ko fo le fai ngo fa pui e le direct e le kala to rupe a ke msalo ma ke ia le ya ko le ka wo so ko ka punga ma ka maro ma ko foi
o le ngakala ngua ma le conflicts of interest leng for mai ale fa ko tolu po te man tuarna le ke minga tenda inga wenga ale au kai o wa le uso foi mai ia ku me nga a fai ko pisingisi au ko ke mai i a fai ko pisingisi ko nga minska au ko mai a ese ko pisingisi fa ko lo ye ma ko o le kala ngua mai so kanga ale o pese kale ngua o le mala vale le tia via o le pisingisi le fa nga o pese kale nga le fa nga le nga ko le fia milion nga le kangu o le fal pui lai kai o le lai loe toi lupe a wasa fainga luenga sa CEO kau a vaku ko rupe fa ko rupe ya lo te mana tu al fainga fal pui a le uso ti ala vea o ko man po fal pui la o le uso minska not minska a le uso le si minska pa o le kapingika lenga avelang ko kala ke fal pui nga fa longo ma le tu la e po ko e mau ko rupe ia mana tu foi kau a vaku loe toi lupe me foi le o le ainga nga kere imensheringa ia melo so tanga o tupe me wa pinga manga kua o le ka sa pisa mai fa mai me ia a le nga si I o ronga kari o toi ina wa makua wa ka ngalo ngalo mea o lai fa pea ia ele o ro ala wo ro mai o ya ka ko kere o pale mingi wa ka ko ro o mal menga kupu ma si o ia le tari foi pole alo tu la e pa ia la sio ai pale mia tu la epa aya su e kusile longa kari longa sabi in loa ia ai o lona fafine sai o le official le ampasa ka koi o America ia o lona fine sa lo ia sa liko advisor I le official MNRE o fiala o yengi mea ye ka kala ngoma ye a le so lo me ka fa alo ga vela ka pu bala kila le poko fon fika lai e ka la lo fo de ba ku sa lo ko mai mo ye ka ke lo le ya fi fa longo ka fo mai ma wo fo oi le fo ka wo so mai pole ase mea anu ka ma lo fa lan kala mari fo mai ia e fi fa la tala mo me o pa ta vale o tau ia tau tau ta avali me pongsa. Ia tau meanga e ko kia kua kalaipa o ko ka avalo ko ku me pongsa. O mako e fiu ko inga fe me ia. E nga ole rua kwa sa le kari aile. Ale fa inga mai fu la tau lupe ma mulpola na usa. Ele ni me fu fa pe akua e fa kwa ku le mu mai ia. E fa mai le mu al kari e makua ia. Ia ngal pasa fu fa. A ori mongi da. La tata wol maka upung kalawili mongi long fa mai sa fa nga fo ila fionga ya fon toi sa no fo ila fionga le sunga ya tol epa fa mai tula epa fon toi o ko anga ko kongi lo ne le mo sa mo ia e lo ka kongi economist po ka kongi ka nga ka fo ie ai o tatu tanga ta soi fu you don't have to be a lawyer ka ngo e figure it out ele make sense le kala le mafu anga wa le me fai kala le o lo e mumuso fa fonga sa mo wale sol por kiki media peke fa ya kwa wale se lo na samo e ka kawang kam ap ma sembe fa pe mai wa la ngol por kiki ale anga la samo wo ma sangi fa fonga na tu io fe ole la lo langi ngai e ko anga a sa lo ko kongi wale le mo la tu la nga sa no e tu la epa o le fonga sa mo I fon koi e le la foi maka o ke ron ko mai mo ye ale le foi maka awa ale foi maka nga ya mo fo fo aka ko se e solo mal menga wo reng e kala ien ka ko felo I lo le ma menga manga ko si ombe o le fa ka avidi o le porokiki ku wai le porokiki ku wai o me ye ka wa ko di mongi me yo loan fo ye o concessional loans mo me soft loans kama ia e loan interest ai le la ko ka wa mai fa mai se furu ka sanga fa ko a ngale pe le interest se lo o mai ka ngaka e le ya se si pe ya fo se si le il pare mingi ka ke lo uma le fo ka ke fai loan e fo ka o si penkala a fa longo la le atu pi o asola a fa longo mai sko inga kua la ka fai ma ola ngale kio ia va po la ko mai foi se nga lu nga kwa mo le bele nga ko mo le bele nga ka lo ki ro le kio a fa longo mai ko inga ko ka pa yo mengi o ka wa o hyper inflation ba I pu fa nga mai a le mela ke o te le fa la tala o le fa nga mo le pu le hyper inflation ai le le fa matala ku se le o make sense le ngofu ma mention mai e yo e umala tu o ke lo la mala malama a la ka mo fa ka mo le ku u fu le fa pea wata ku so le mele la ka mo ria mai o ka mo ka so fuanga ke lo le skai dia pe yo le mele fa polo ke ki ka wai
nga maka kuanga fola pro kekele umal paya inga lele fel paro kwa kasir kala pepese o kala foi dari mongi do e ali le video o le ise me tupu ele ise me tupu venga ye o le wo mal kaningi o le fo ko pepese fo me va ku pepe o kika le kula me lo panga te matabu o le wo aku yo ele ai se me faya anga faya ku fo le fast fanya fa vai a ola ko wanko mumu o tula e palava nga kula e palmengi foi mai yang ko fa mai o fa ka la mo fa ta la mo fa ka o meleng banga o le fast o fanya fa vai o fanya fa vai e lima ta ina polo keki inga ia awang ese ku pe wa kanga o kika ko e mai ko i ele ngi ku penga ko ku fa fu le ala nga pisa mai kula e po fa mai ya o fa ka ale fo bo o kai nge fa mai rese me tupu fa mai o fe ko le fast manga mea ele ro fa se malo a le tala monia ele i uma lima kausanga a wa ko mi dionga ku pele wa ale fo o ko fa mai o wa kanga o kika ku penga e fa ko la ngo kalu ngi file ya limbongi pe ale road show ya pusela kalu nga le kiu ale fa palo ko mai mai mau tu pele tu aranga sangi vai ko nga skai le sa fa ya sola ele ko sa kai mi e fibo ko yo e fai kanga ka i meia a sorry o la fa fe vai le lungo le road show ka ko ringa ru sala fai malu nu tu a ku la i mai ngai ko inga fa mai fa fe kai se wo ma ko mala malama ma ko ri se me ma ko ke ri lo la nga fo o le nga fa pe al fast food tau sanga le e ma ko e alu walu ya fa pe se ia o la e tal tu le wa sui e le ka di al va nga sui nga fo o le ma fu nga ko ngwaria le wo ma ko staka ya e o fo le fiunga sa fa pito tu lo fo le fiunga ya pia me ye ma le sunga tu le pa o le ma fu nga ko ngwale le wo ma ko staka ya e avaku ai kia fo vai le popoli fa mai e taste popoli me fo ko e popoli e le o ko fa ka ngala ko o le ka wala ko o la kala ngo me fasima o le kala ngo ku va nga e le ke fo yomi o la kala ngo me la ko le Nokia o le kala ngo ku ka mai iPhone e fa penga le se ngo vangi ka ko e me le ali mongi ya fa makala la ngale le fa fo me li mongi o le ngo fa mai upu e fa me tauta fa ka ya masinga rupe le sa ya mai le me le mai ya bo o ne sa mo akala ko fa ka ka fish and chips fo mai wasi dia tu le bo e ka mako e vai ma nga yo me nga masinga rupe o le au fai va fa ngoka e le o se pisingisi fo le fa pe o se pisingisi ke kere e inga ya inga kasi le va afi inga ya inga fo le no pau ole ele fa pe o so mai o ka fa ngoka e manguia le e ile aso ke la ko sa nga ro fai va e o foi la i ka ke fai va afi e ile kai mera ko le va ai alu pensingi manga ko la meia o factor se le contribute manga ko e lua mea i lo tanto nunga ia o fo ia i lo ka mai vai le e lua mea ma fu ai inflation le e afia uma la langi a ko domestic ia pole la langi a ko o le good and service so se atu nu ua e lua me kongo sila lua me kongo sa mo o le good and service o le good e email o so nga me pusa aisa product be umai fu ngala au so nga me o le paka nga o me umare fai kongo ngi ma fai la le ka ko meia ma fa tau tonu ni sila en fai fa ka fafo good and service export mal import o kusol me ko ngale sa ko ngali mongi fa makala ai pe fo ringa bai lo wasa unga le surface e pe e ka ma fai ka fa le ko ngori sila la tunu ai lo u ma tunu o la lo lang ke fo la lo sputa sa ngal pale mingi e nga ke re lo ma fu ang ole au puta sa mola ye e la kiki e la kiki e le iska ka ko ma export ale sa fafo ai ke le export la ko va fa la New Zealand o le alo le susu o so le dairy product New Zealand le mainly ya sainga manga kuala a marosi multi-manda sainga wa kele le production ngi wa kele nga ruenga kele lo vakaimi that means what le for domestic revenue asa New Zealand longo bunga pa ringi le fu le pa ringi le fu o le si me fai o le exchange o le rate le exchange le kupi bana tuala o le kupi ka ko sa mo ya sola pe yung sila ka fa fakainga ngo sa ya sola o ko ki adwa ka la ile kasi ka lang sila ko ki adwa ka la sa mo fa so me ka la i fa umela ka la va ko le wo nga or ka la di maspu na ka la di maspu ka la di makasi o le sign nga
e ka umai e lo waru lunga ka mau aingo Samoa apa ule value le exchange le e ka umai la waru lunga le GDP Samoa wa pe fa pe ngar fuanga o mea o le fa atau waku la o loa Samoa mangko Samoa e ke le aku le import le waku ngai le export la Samoa ko ki a iwa se fu iwa paseni na iwa su paseni o loa la Samoa e waku fafu e waku umai fafu e renga ma moi foi e o risi o loa ku senga ale o loa la Samoa e mai fafu sika mai mea ngar kokoa ai la iki foi o loa la mai fa apisingisi fa komeso peila inga le merikaro ale o mainga o le talo ele ai umai kangaka o ke le la mele ku so mafu anga ia le mafu nga lulunga le ala afa pe fa tau le vai mo ba ke o ke fo ka ku ka o sale mana mana tu va ku le pusa vai mo le ngi e lima tala e le mafai afa pe lima kala ni sila ka nga fa ko fi se la kala ni sila pusa mo ari diula ku pele ku psa mo lunga se la ni masfu e mai la se la ni masfu sa mo fa ko amo ka pusa mo le ngi sila se la tala a vera Samoa e le avakua pusa mo le fa ka se la kala ni sila pe fa ka se la ni masfu e ka ka ku u ye lunga se profiki e marka uma me fa penga uma la o e yaila e ia ko inga pisingi si fole la wevi ala ko wa tariff ile wafu fa ka inga ila fa ka po ari ke kampangi wa fa ka u se me ngel container e ave se GST e le pe yo ka ikare ala fa la kin puse av Samoa al fa ka mai la mo vau fa ka mai la mai ko we mara pusa se ku lo kin puse av Samoa e le o ave se GST ni sila ai afa ka mai ko meso pisingi sila Samoa fa ka inga ka mai fa ari ko kampangi ke le ko lo e le ku ua lunga GST ni sila i o roa ia fa ka mai Samoa ai avaku foi e we vesele a foi le e meo mo ka we vesele mo le wafu o melanga si ku pisingisi ai fa fa kai ka ngaka lau keli ia mela le fa mai e close le cap si ir ko kongo ka fa ngal wenga mo baku ia avaku polo ke fa ia mo awa ai la mo ria e ke le ko ia e ke le ko e pese me ka un kare mo i e lima sputala avaku la le mo sa me polo ke nge fa ka unia fa pe mo sa wa fe ka la fa ka unia nga ongi mo ai la fa ka ura fe ka la ria o la le sa ka milion ia awa avela wa fe ka la le fa ka me ia mo isi ai nga uma pe fa ka ku le malo ro nga la mo fa fa mo wa ko ro ia mo la ke le fa mo e mai ai mo ro ile a fe ka la ria ai afa pe ke ma fo wa fe ka la le fa ka unia pusa mo se afa pe lo se la mo ku e lo penga se di ma pe fik ni ai go ngale pe di mo ya pusa mo mo ile a fe ka la ria ia o le si ainga ia ai kamare umal papaki wakas e ko e mole kai au so le ese o vision se mai a le kama foi fa ngari ia ngai upu pe se me foi ele ese o kaula vo me olo e o foi la i ka ka mako ngai Samoa o nga kelo la foi pisinisi la foi ko ngala ngai o nga fa ngale me foi lo mechanization ku so lo wo commercialize el foi fa ko anga pe o telo la foi fa to anga ngai e foi ngal wenga ako kongira ka fa ngal wenga ka mo si ka ka mako a o me fonye ia lo fa nga ia o si fa nga fe kalaisa o si fa nga greenhouses o nga fa nga pensingo ka vale so o me umala ia e umai lunga ka mako o le fa nga wenga o me umai ia o ka mako dia le la lo su me ku pe ko umai ya expenses ia e o foi la fa ka wi a la ku fa vai laki e ko ka fa ka vale pensingi de nga o ya ngafi e le laki ya o so e la ku a fi o so ko fo mai e ka mo fai ala fai o nga o lele ka ko me fo lele le price control e le fa apeo ia ala ngol mere pure ka ngaka e le fa pe o se ka fo lele ngia e pula ka nga ia nga e pula ala ka ngaka ale wo i me pe se me o fai le fast le ai o le la lo lang e le se pensin e Samoa e le ma fa nga operate le malo Samoa o le pawa nga o le Samoa e va ku fa fo o le kalasingi o le pensingi o le kiso o ka vale manga feo Samoa e le se pensingi Samoa fa ka wa e le producing e Samoa se pensingi so o le ka ke rely mai fafu e ava ku swa e o lai le power wa le ma ko le o ya fide o le power le kom fai le renewable energy fa nga le malo si angole la ia ma me foi le ko le vai ia o kanga ka le ko ngol pale mengi ai le o mai fa manino mai le atunu ai pe ka ma fai se me ka ai le fai ngolo ko ka Samoa so le se singalanga
e kele me ye rely me ka ko fafu e o fa ngi sila e le o fa se swa ko ngi sila e mai ser swa a fa le ko mera o le middle east ma ka wo ye mal mere so swa a si e lungar ka wor ka longi o si i fo ka wo me ngi o le pensingi le ko la ka avare le mbole ka ma kila o le ke alo ke fenga wenga ela ko la ko ka la pe di ma ka la ka wo swa o le mafu anga e le o pam e le pamu e le malongi sila o la fu ka la fa ka marka longi o so that le economy le wa interdependence e le independence o le interdependence so wa o fe so ka i uma o le mea waku o le ka ia male exchange o le rate le fa ka wo ye ka singa mafu anga so good and service langa i service sa mo e fa nga sa mo le good and service fa ka ingala ale la ku va ale le la ku ku o lai claim sa mo pe firme la ko ngi den ko fa me ko ka nga ko ngi le landing fee mo me ya o le service la le sa mo o le mau ai o la ko service ma la vale le la kiki o le ka ko wafo la kiki e o fa ngi sila we are in trouble o nga le la nga sa le ni ngi sila o ko pasenge ma fa ingol ka sa nga si i mo ka o lo ma fo me sia o le fa ngo fa le mo lo fa ngi la nga fa o pa povi e fa ku langa ia le o fale povi nge fa kulanga fa square mika a fa pela e fia e kasi e ka o lo pa povi e le fa nga fa pela ko ku umai povi e fa square mika fo de e nga fo e fa kulanga la fa ngo povi ko kong pa pe nga fo la fa le moi fa fo mo o fa sa nge silang ko e fa le a ko ke loko nga fa fo mo fo de le ku ko kong le ku kong pa le ngo fa le mo ko nga bo le ko fa kanga so o sui ya le ko la fongo nge ma ko la spisi si bo le fa o le sui mai le system wireless system po i e cost o fe mai le ko pe ko nge mele o fa mo le la ke la ko i sa i va ka la ka se fa mo pe ri ma ka la lo spu ma ku ka la so se mea o le service o le good and service ni usi la ke le ele fa ku sa ni usi la nge ile alu o le apu o le mo la fa ka fu o isa ku o le mafu angalanga o le pa le nge timan a o le la va swa ko ngi fila o le swa ku kele se la uru valu kanga ka afe kanga ko le ka usanga la fo ingo ka ngi sila malanga e oskaria o isi kanga ka yo le ka makila ki fo ile yo experience le olanga ya o sila wo e looking for wa fo kela ki oskaria e tapo ko ngi lo ko ngi le fo la mo sa mo ngi a fa penga o si inga la ta wo so fuanga di moni o ke msalo nga ke do ye pekere lo fu ele si ia so fuanga le malo wa le fu siri mai ngai fa fe fea nga ko fai mai bore le ko ko ngingo ai kala a o le ta mo ta so fuanga se mai la usoi ele fa pe ale le ko ko ngingo ai kala fu nga ke ale po o pusa mole va ku ni sila a fa pe le long le malo sa mo o le ADP a fa pe se fu milion nga le ngalo na le ka ko malava ale le o le ADP ele fa pe la pa ule long la fai o le ADP o le ka fo le malo ko ngi pa udaro a la pa o ka o pusa mole mole ari ke fa ko ngi de fa mai o le ko fa mai bole le ka ma ai o le le ngal ka ma ai nga le fua ele GDP sa mo e fua nga me a mai fafo ma me a waku e ma ko ngingo e karafu e po pouring e ka ko ala fa ko le mai fa matala mai fa pe are mala ku le la fa ko e mo fia pokora o ko fia mo la ka ko se o ke lo le mala tunu ya me foi ya nga bo o me nga la ko racing o mai ya o tari pupu ele se me fa penga e ala nga si ka o soi fuanga ele na sa mo o le lalo lang ya ko uma ele fa pe o le bon me le fa me yo ka mira la ka mo fai fa me ka pa u le mo ka mo le cha pipi a ko ku la i mala le cha pipi ka mi nge ku ma wa ka o pusa mo lima sukala yo ngi sa ngwa fo ile ya ma le ta no ba ngi si mai ka mo fo ya o le me si lo ke lo ngai ko si la fia uma so pa se ne vai so ele fa ko mai fa mai o ko anga kongi lo le nga mo la tunu fa mai langa ki ko ko ele ngi ya fo ele ngi ki nga se le o anga mbia ba vai me fa fast o ka mo bole ba ko si o ke na si le lua milionga le nga ba ku yo ka wala ko fisa fa ko anga ngole o polo keki nga ko mo ele tu mo kala ngo o ko long a kala ngo fast polo keki mo le drop mai la lo ngo le se nga fa vai a le se nga fa vai ma me ko kala ngo ba ko kala ngo me alon o le long me nga renga nga va le nga polinsia
ngau Samoa Airways e ngau mea ngau ha langa fo ile ko kana ngole long a wai ko kere ko ngia ko se pisa ko le long a ko ngira ku yeah anyways la ka ko me ya ko le atia au 8 do afma ba ta ko le nga race ko fa le ngwa matua ia waka ko sila fia waka ko kala ngo so o ta ua yo le media o le wa mawa kai kai i ma ko lo involve le media ya so lo afma ba ko fo nga fa pu o le system le wako ko ngei land rate a New Zealand. O New Zealand. O se atunu sa furi le ku pe o Samoa. O Australia. Sa pule le o pori kiri ko len eri ko ngi land rate. Fa pe nga fu o ya wa. Eri ko ngi land rate o ya wa. E ke ngofa o le awa kanga i tamari nga wa nei chi wa. People New Zealand sa furi le na New Zealand. Ngofa ra maori le ko ngi. Le fuka ko claim ngi ia il ke lo le na maori. Pe nga fu la Australia, o le upu ki sa furi. Sa ulo le colonization lea. Ai wha ngare system le ka o le Torrens system. So the Torrens system, nga introduce lo kong Australia, le la wo mai loa mantua, i wo mai fu inisi tangata European papapia. O mai loka ma fai le vese ya, o mai fai la ko tio. Ko va ila mela wai, o ko furi fa ngo Australia, nga o va nga lava la stio le ila upu ki. Ara wo kongi land rate. Fa pe na fu New Zealand. Nga mai lo fo i captain Cook male ka mai oi pekangia e kele ka wa ngi New Zealand i nga mai fo la ka mo fa se e ka ka ia o ka matua i lo ka matua ngi maori nga fa se e ka ka nga mai wa ave ka e ka u ya ko wor e sa mo sa o ainga o so ke lo ka matua nga mai le European hui makupe le la nga mai wa se ko fa e yo le ainga ai manga o ia le fa o ma so le Torrens system nga le wo yengi usida pe mo ko lo fare e ke o or kunga ba e ko ngia land rate fa pe nga fo le ala sa mo e de fo la sa mo le Torrens system a le mea ko nga le ku a disi le fanua ba le fai mai e fa ya disi ma sa ni polisi le fa mai tu le panela o le lisi o le kula fongo le atiro a lu afi male ba e ma fa inga disi fanua fa le nganu a le mea mai ku e kasi kanga ka sengior sa o ainga mana tua la i to tonu tu la fon fa va sa mo e ele pule fa mal mal sa o ke lo fa ngua le o le ainga poco poco e ka sa te salo ese ngu ako si sila ke lo fa ngua wa ainga wa ese ngu e ka sa o se ainga fa ngua ngi o ke lo isi mianga ka la vai ai ono le tu la fonu e ele pule fa mal mal le sa o fa nua fa ale anga nu o aku lo malo nga mua o ko mai pure ngu uma su te mai ta so o ko lo le nga fie sa fa mai o tu la fonu le a di si fa ngu la lo ku la fonu le ativo a wa fa mal fa e nga o le sa o e sengi il fa ngu le nga di si le a mana tu o le fa mai o di si nga le di si ai le fa ta o le upule le fa se me ka ko e nga o le di si ai le fa ta o le la ko nga va e fa ngu ai sa mo le di si o ke aru fo ku nga ma e le ko be se me la ye tau mesina le aile le tau mesina o le fangua la hu e vai o ninga po le kumaro e kau ke or kunga mau e le fangua be se lisi la a se a o ia ko kongi uma ia ye ho tau la ye bo o mea umangi o fangua la e le fangua fongu fa langu e ka ko ku sare longa le nga mai fo e suyo matu sare longa fanua sare longa o le wadi si pe disi le malo o la wadi si o mawe se tu pe sare longa le se mea le anga sa ngoma ngai la fionga la tinganga le ropo ile ai kupi le fo la nga ka uma ua mai le fionga ya o papo po le fionga fa muina e fo fa ngola ko ia bai ka nguku mal pe ma i fa le aka o la fo ko so e kunga o la lisi ai le ropo ile ai lisi nga ko e mai le ko ma fo me ngo pisa ko kua galo fai all right. Yeah, I just got the. Oh man, thank you. Lo fatu lau fionga ta il malo lau fionga ile lau sunga lau le mali to. Malo fo ta po lau fionga. Ya ole ka mai news lenga mai ngi ya. Mai sunga lau le mali to. Male ya bi ele li alo fa ke aku le lau fionga ya po lau sunga mai fa to. Ya, fa mai le ka ko kala le
le atiro a so afa pera la kuse se ka pole le faile lisi fo le e se mai lai lisi fo i ele fa nga e ta se fu ta sanga marini ya se lisi fa ko se fa le ngofo e pe a pe fa se fa lo wa fa yang ko fa le value fa lo ko fa ka a fa le lisi de este pu ya so that land it's gone forever unless e makwa le lenga fa ku la fongo ma le sa mere o le ave se nge ka ko kasi a ku wa ku la sa o a ingor ko nga sa fo ile pur ku ya longo winga ya la ngale ka ku ba ye e he pe le o sa o uma va penga a ye sa o greedy tu lo wa ile o fa pe e fo sa o greedy so e ta u ki le ka pulinga mai ale to ta no ye ya sorry sa o nga mo ku aku nga lo wala ko refresh me ko sa ya bo to le fa mai mo mai o ke muso fa kurunga idanga le ko ke mai mo mai o lenga o le text mai le sunga le fionga pale mielenga pa umai la lo o lo lunga o lenga o la ko ya la lo fa mai mo tato so I'm not going to show you the text pale nga ko text ni mai ya yon belanga le mo ko so let's go back lo kon ko resume le ka ko so ngar ko ya lo ko sa wo fa wo ka ko lai ya o kulanga nga o le LTRA o le a wala la le sa fa nga lenga fa nga lenga se ye fon wo ni sila o le malai va le a toa o kilangi ne fa sa malai va le a ko kilangi lo ko ho cha sa malai va le o fa ngo o le maudi o le ngo le maudi o la me lo tupu e le ko ve sia malai va le la mo e le ko ve sia le wo homeless so ngai maudi a le ro poia ai le kupi nga ka lai ko kongo le port le ko fa ya ko a fa penge yo o sa mo le o le a o kusa boa a fa pe se ngor sa ia le ka kilo me fa penga fo la ngai a pe na fo fa nuo ka ko mangola e mo ile mo se tu pe sa tu mu filu ila ngalo wa vai fa fo lo fa ku ia ai o me nei o ke fa kai le kula i me le fast o le ave le vision le sila ia o le fo la i fa nuo ma to ti a via le ngo pisa ko i fo ia ma to tia bia o ro fu mai kai de moku dai kai sa wa mo moku mai i mere la bia ko mal ma ko fale o mo fa sa ma mo ngai i se o su e ngai ko fa pe fo i tu ma mari o se nang fo le fio ko vi i ma le so ri su fo va la i ma ka so o ya pia le mena in ko ko ngule la kala le fa ya pe ko ke fo la ngale pe le holiday mai va tu ngai le pingia fi me mo fu pingi fo ye fi me mai ko lo ko fa ya nga mo ko ka ko mo moko ko ka ai yo se esu le mele nga lengo foi yaku vai foi lai fango yo fale va o le nga mai steni lo ta sipiula le wo sengi o na yoti fango ye le bo so o me ala vai matala o me pa kingo ya ka ko mai ka ko ainga inga ge ya lualu ya le ma na ye ya o le awala la ya e a makalonga vai le lisi vai fi pa wala me ya ka ko sa mo e fa longa ko sa o mai e ka i wa firma singa fa pe o wala le ma wolu a fel masinga ngola fangu pela pediki ale le ma fo a nga ko le ma fo po le ale aso a fa ku ho tau i be fa mala ka po ya that land's gone forever a wan fanga li 100 years 99 years a mo fo la le fa su va ka sanga nga ele ko yese le generations le generation o le generation le e ko ye e o ko wo fo ki ma e o oi pepe fa nga ngi e o ko fo ki mo se banga wa se la ka sanga so no one of us none of us e o ko minga wa ko se fu mai so nga paulo me dei di sia ia fa mo monga a te mi foi nga e wo fo pa minga wa esi ko vai dei me le tu puni sila wa sila ko ke lo sa mo ko ngol pa minga ngai lo maut o mai dei le treaty of french wa tangi o ka ngaka European pa ka maut o mai sengi fa fia nga kusale le equal right la me lo ko pa minga ngi sila o fe nga ngole le treaty wa tangi wa le vang sengi many years ako vai pa minga sa wale se pa ki maut ye le fo ko sa la ki maut le kong aya ya le ke le Pacific me fo langa e o sa mo va ya wa o ka ngaka le ke le ko pa minga wa ta penga va ya skaria o se va se o poliki ko o la fu nga isu sa se le kenge bo ruwa ngi ka o sa ye la su kang sa mo le si le ngai ka ma lo le nga mo fu maten sa mo le sa pa mia ya bo le se o poliki tu sa la ngai o poliki ka fu ko le administration
so le mea ngā rufa koe o whawhetai le māro le wai ele lato whātua pala inga ia wow e koe ki kila koe whafo le am ta upu ia o le saunoanga le ngā whai le fiunga ia whuntua whamai le se Maia, le na whai lau tu mālo le se 2 milionga. Ia, o fu ke fu sa mo ko ka kongo, o le fu atoro. O ke whai ia. O le me whai lau tala. O le tūla e me o le fast, ngā kura e mai fu ilai, ngā fiua be se kura epa. Ai kura e mai fu ka kongi. Ia o le emergency, o lai loa uma, ai whawhetai o le malamalama, e fiu koe whai. Le o masa ungo. Malava le 1.8, a le manga ola le 1.8 a manga 2 milionga. E koe whafo me kuper malo. E fia 5 milionga, e fia manga e pūrel milionga, a kau whareanga. E wha mai al mātou tātou malo, ia e lengi mea ngi lancha ka mai ke le se 2 milionga. Ala e kasi kesi ma le 2 milionga. O le mea kongare ka o kau whaavalea. O fese mea lawa wa aia kunga o kasi kesi ma le 2 milionga koe lua se lawa afi. A kore 2 milionga. A le wairo uma i sumu mamo o vayangi fot whafunga. Wairo uma i sumu mamo. I sumu mamo o ma pili ma meo wailo uma ele o se fulu dua masinga talo tu ele ko fa mala mala foi le fionga ya mul pola no sang se fulu dua masinga e nga le valu masinga ye nga fola le fast e 2 milionga se valu masinga abanga o se ko palme e ko kula ya kulo fa saka nga amaka vailo ye ya molo si da fia ele yo ku fast for fola ko kumalo e 2 milionga le valu masinga o le menga fola le fast e 2 milionga i le kasi kausanga uni upu fo ile le pie tau mawhai o la haimanga nga o iei e fia whai kupe o le mea renga whai me siri buka ko malama iei me siri buka ko malama iei e pie tau whaaleanga ia mau masangia fong koe ia e masangia la kore ko kongol porkiki i lako mefa porkiki ia au tātou le mai moa whafkai o malama le turu e o ke kai fua o ke whai fu se kala leanga me siri buka ko malama e wal menga i le la fola kwa ngwe kusinga i kai au pe kango kusinga na Facebook e le fola le fast e 2 miliona le var masina le ina fola le fast e 2 miliona i le e spur 2 masina a wa mawara se afe var se lau ia wa kama fia e mang ko le simia o le wa amaka le wa amaka ko kongi wa amaka ko nga fenga luenga pension e tangata matua o le wa va kula afe var se lau afa peto te mas o ke loko ke ma ako wa ai atu la epa lai o ke tu la epa ko doa fa ngolang kala tu la epa la ngai doas o ke al paket ya ngai me afo ya ko inga sa kam fa ya se ku mai ai dunga fa pe ya tau sanga le ya winga masang ko inga ai ke doa ko sa ngwa ko la epa e kam fa ya fo le pa la nga ke doa ba le ko mi tro kupi o lai o ke paket e o fa ya fi me le fi nga sa fa tu e sa me nga lo yang sa ngwa ka fa ke fi fa singa e esa o whainga whaavai ia o resa pale mi o e whainga whaavai le o ha e angisi whainga whaavai le whainga mai o lea sa iai fo o lea whalava ngai lo o whainga whaavai o mea whaapea o whainga whaavai but at least o ke whawhekai ka po inga whawhekai ka po inga ane atunu whawhekai ka po inga ane ta i o le malo. Man, this is so nice. Ia ke au lava ia o ke au whainga rue o te sarufa apia. Pio so fianga. Ai onga wa levan kako manga nga e ko puse mele le fa apia. Makua i. A ko sile o ke expecting e fa apia le fongo. Ai onga ora wa ai fa ko anga le fongo fekala yo le fongo. Ora wa ai fa ko anga e suipa ila o suipa le mia mal mal foi. Mal whainga ora unga. Mo fiu la va enga le kam fai me la mo le fongo. E tu la ia toi lunga sui o le fasta pe ia e le fa ngaloina se tasi o toi tai o ka peneta o e fa o upuni pa vai o pusi la ngona toina e le ko saula ko fa mea ai sa wa fo le fa me le pa ko fa lolo ai o le awala le wa calm down ai a le wa so runga le mea wa so e mamao ke le fa nga inga le tua ma le musuia ia fo le su mamad eu foi a changa mai la unha sunga ya mo mai la unha mo ma ia foi kalia mai foi kalia ai foi ale al funftalai
o ia le a sui pale mira fe ngato lupi e fe mo ia langa o ka ma fa pele mo ku me fa por kiki o tama fa pele e fa ma ku kurunga ia to lupi fa ma ia ana ole ainga ria ia le na fiu tawa na watu o te sau i e fai fa le ainga e ana fa pe te le ainga ria e te sau i ia mo upu mo meo upu fa por kiki ia ala sa manga ia e upu a me fa pe a me le ka ko malo ia te o sore ka wa runga lo te pe ato me angi la no ke fai nga runga la pisio o ngo la nga mai o ka lo ki ru e wala le mo lo le bango ska mai kai me nga ko ka lo pu sore ma ko a vidia le o le manga ia se o sistema ri ia o ko inga o te pe ato ko fai e le se la unga te ma ko fo fo mere ku maro pe la ku a pele la ku te pe ato ke le ronga sao ma ko ku maro ma ko ka maro fa so alu ya kula e pa vaso aso se vaso solo ka lo fo ma ko sko inga na fa sanga me ka vai al ki umela tido I love you ale fainga la populatia el kamari fo o manga ku fo onai ta mama tu nei e me alofa ko fa manga ku mai ka ku mana tu fo le la unga la so ko mualenga lenga fai lenga la unga te pe atu ale male pe no male pe umarole lenga ku ma te pe atu le kana lenga ko una mai o ko umaya e ko ke ifi uma e ko ke ifi le la ko ku la i te pe atu la so ngi le ko ku la ngi lenga fa ka wo ba me la tiro I love you wa le ka malo wa lucky de eso Asau. Ba vai sa sa nganga ko ingo. La na sa nganga le nga fai le bolaki le o se paro ka mal me ya nga fa se paro ko. Uli. Ya karo fai ya me si di fa kai le di o ke ro ka ya le la amaka nga ke msalo e malonga fai ya tu la fo ya le ya sui komiti ka ya ka komiti ko kupe. Ya ke msalo ale pasia ya ta ya. Ya ka si ya fa ngofi fo la ko nga wenga ba fo le sa ngole ko sa pa pito. Ya o ko wa ia ai pasi lo wala e okay o le tala la o le tupi i ngei kala umai avele ea fa mai o le tala o le ai o le fast o le lava fa o mai le fast e nga le ngo ma singa le tau ave mai ala sa ile fast a ko so e kam fai fo kanga ka fa mai o tala tupi a sa fa pitu ia kam fai fo fai se me ke di ale ka ke lo uma anga kula i mele cha pipi o le tupi lava le ale malu e fa nga pe nga ang kula me fu le lepa e wa kware lepa e pula la ko fa nga ngol tupele tupele por me ko pasen el deficit le ale ka ka kala ngoi wa ri fa nga ma su fa la ta le surplus le fa mai how come me mai funga e le deficit ale fu ma ko fo se lo afe lo spuru pa inga lo spuru tasi sa deficit po e o sa deficit le ya ka kire ko fa makala una la i ma fu anga e ko nga me fu ke e ko in le kupe nga allocator ai mo fu ngari fa nga o nga yin ma fu ang kap le ma fu nga ko ya mo fu nga bo ese mo sale te fisi la lo ya na kulunga le se plesel ku sa bo le la wa ko ma sangel maro le nga le running or maro le pe running or business we asioki ya e lengi ka sa amar pusa e lengi fa ku mu a fa lo stock take e ke lo le ya e lengi o fa nga o kofe lo fa lo au ye ese na kiki a se furu milio nga ro abaku I aka inga se furu milio nga wa abaku dem kanga ruinga ai mo fonga ba ko kuri CEO fa ka ke ko kuri yang ki pero ko ngia la ko kuri so le cap le pe fa va ya spe di mo va ya so le ko so ese CEO ya ele o ko pele ko so ko pele le ko fo me ko ngi o ma fo anga la nga re algo inga so e ke le fete se ma fa ye nga ru lunga ru la ru fa ka inga o ku pere nga lu fa ka mo so ko sa mo ai alo ru ke ia wo ko kongole o tala tupe manko le fela kala ko kongol kala ku pe spu ta usanga o ka wo so au ru lunga ru la a fa pere ku pere le nga se fe ma ko le fa nga ku le ka ko ku pere foreign sales sa mo le a se fe la ku pe ke o pa o ka so au e mo ke le fo de mo ke le ku pe sa mo mo ai alo le si e fa penga ko so le ke le o mea ese mai ai e foi ka wo va
kau pa se se va lele o season e wa ko va lele ko se kele mafu anga e mafu ai ale nga wa tele tanga ta fai nga luenga le malo wa kele la wa fai fa kwanga ke ia lo kausange wa wa ko kele la fai fa ro kele la fai nga luenga o kele fa ku pela ko kong e ma fike lunga ku pela malo o lele i ko kong la vor sulu ta usanga ma ko la o ku pele o ma pasi e le ka o ku pele fai moli ai e me la kwa insa o kong le mafu nga fu le lunga ku pe ia o va ia tu le tani e va fe kai e di me mo fa kai por ko ka po inga fa tai fo ia ole mea uma o ka ko ia mo ia lo fai la vo ti te mo fai vai ya so mo le aso ia fa kai de i ia se ka ko le malo le ula fo ka ko fa nga malo mo mea uma ia halwa o su ela ka la lo su ela ka la ia le tato te lo ia le tulanga fo nei fa mo ina o le malo sa mo ia o ka ko ke ko mo manga ia ke fo le pola le mo ko mai kua o ai fa pe ale runga o le mesiri wa tu le malo ia le fo ko fa fo mai li mo nga rela ia le ala ia avakuli e ka pole e le va vere kuai o le ka ko ke sila mo va vai aku o se e ngare pa wale me ka ko ka ai fo me ka bo ka ko ring fai news e ka ke fa so ai lunga i wala nga le ko ka ke mi nga silo mai ia ka nga se me le fiunga la ulen mali to pe ia la ko ka nga le nga ma fu nga silo ko ka ko o yang ni ia fa ka ai fo male me fo le loko se mo ka po pe le po ka nga se fo ngare la ia te lo ke le o va ku le po fa fe mala nga le fiunga ka ke le lo pa fa ka ile kua ia fa malo fo fa ta talo pa ile fa nga lu nga tofia le tua ia wale ta ina e ma fu anga e reasons ka fa ile tua le le fiunga o fa pero ma fo anga fa pe fo ile la ulen mari to ka yo malo sa mo ya ai de mo ka fo e kasi fo ya pinginga ai o a wala fa nga le tu now even ya ka ko ye mai mo le la telo la tu wa mai la vale nga nga o le tu ya e fa ia o ka ya fa so lai ya le ko va ko mo fi le mo ke le o uma la e fa ka ri fa msinga ya ai al kasi ye lo foreri yo mo ka ko e ke le me nga ko si o ke sa lo la ka ki si o ka ya lo ngore bala fiafi yo nga ko ke of ka ya le wati ale tas ya ko ask me ma ko nga lo nga fa la ke help yo ke le si ya wa ka lo nga si ko ka ku le ko nyo ka makare le fo le ya wa fo le so e me so ya ka ma ye ma i fo ya ma ya spu wa sai le ya nga ben pa tai mai mo mai ya pa yo se ta tu ma lo ale un sai fo ki ke ma faiva ia o ko fai valo filima ia wale le fatu ai nga tausi o ka ko pidi me va penga ngai fa nga le onga ia tausi fo o nai matua o le nga luenga le atu o le tu malo ia me se fo ka ku malo ngai ka se ka ko ku e le fai ngo fie ia fai fo la fai nga luenga tu fie le atu fa malo fai ka kalo ina te mata sa ta po sa ia mali ai nga sa le via ko malo la fa tai ia le lava e va vala mai ka ko ka le ia tu langa fo la auto nga luenga i le fai ngo fie ia manu ia sa mo ane fiafi ia aso ko mai malu pe fa pe o le tau mali fo isa fa fonga ia sile manga vo pa o papa ne fiafi ia e manu ia malu longa ni po ka ko fe lo ka ala swaili ia mo le toilo to so fonga so o le lo fo male anga le le tu ata nei lungo lo au mai la lo ai ia ma ya mo au ngam le tatu lai tano ia ia malu longa ni po ka ki tiano lo fa tele atu manu ia po God bless so far so far